hari ikintu njya ntekereza kubera ko Kongo ikunda gushyira mu majwi u Rwanda, Perezida Tshisekedi akavuga ngo azashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, we na mugenzi we w'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi bintu byo muri Kongo bizurungutanya imyaka 30 inarenga pe. Hari igihe njya ntekereza ko icyahagarika iyi ntambara yo ku Rwanda na Kongo barwana, kuko n'ubundi uribuka muri primaire abantu bakiri batoya iyo wageranaga ibibazo n'undi barabahaga ikibuga mukigaragaza, yagukubita ukavuga wajya umubona anyuzeho ukavuga tudere wa mugabo wankubise. Ngiye rero ntekereza ko mu gihe u Rwanda na Kongo bitararwana mu buryo bweruye intambara yeruye, cyane cyane Tshisekedi agatera u Rwanda nkuko ahora bivuga, bino bintu bya Kongo bizahora bizurungutana, bihore bizurungutana, bihore bizurungutana. Nicyo cyarangiza aya makimbirane n'aka kajagari gahora mu karere hagati y'u Rwanda na Kongo. Hanyuma icya kabiri ntekereza nuko The Zoom TV 24 ibyumweru bibiri birashize umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma nyuma y'imirwano ikomeye yatumye bagera kuri intsinzi bahigitse ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abacanshuro n'indi mitwe bari bafatanyije muri uru rugamba. M23 ntabwo yahagarariye igoma, n'ubu irakomeje mu bice bitandukanye, ikomeje kwigarurira uduce twiganjemo mu bice byo mu ntara y'amajyepfo. Ubu barerekeza Bukavu. Kuva M23 yafata Goma byinshi byarahindutse, haba mu mujyi wa Goma ndetse no mu Rwanda muri rusange. Ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi bwakomeje kwiyongera ndetse buzamo icyo twakwita muvoma mu bucuruzi. Byinshi byarahindutse. Umujyi wa Goma, umutekano abaturage bajyayo bavuga ko uyu mutekano naho wagarutse bitandukanye na mbere yaho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zayoboraga uyu mujyi. Hari byinshi byo kwibazwa. Kuva M23 imaze gufata Goma byahindutse twabivuze, ariko mu minsi mike imaze iyobora uyu mujyi wa Goma uratuje. Ese kuba utuje koko bisobanuye ko ari amahoro yazanywe n'uyu mutwe wa M23? Mu buryo bw'ikoranabuhanga turi kumwe n'umusesenguzi akaba n'umunyamakuru bimazemo igihe unabikurikiranira hafi, Jean Dodier Karinijabo, niwe tugiye gufatanya. Karinijabo, turakwakiriye. Tunatangire tunakubaza nk'umuntu w'umusesenguzi, ese byaba bisobanuye koko ko M23 yarazanye ituze hano igoma? Iri tuze tubona ari M23 yarizanye ku buryo ubuhahirane bwatangiye hagati y'ibihugu byombi, ndetse abaturage b'ibi bihugu bakaba bishimiye uru rujya n'uruza rwongeye kugaruka. Murakoze. Birumvikana ko niba abantu bari bake muri cya gihe cy'imirwano matariki ya 26 na 7 ubwo M23 itarafata Goma, ubu bakaba bariyongereye. Birumvikana ko ari mbere na mbere icyizere bafitiye kugaruka k'umutekano nyuma y'uko M23 ifashe Goma. Icya kabiri ariko kandi abantu barabizi ko umupaka wa Kongo n'u Rwanda aho ngaho Goma na Rubavu wafungwaga saa 9, amasaha yariyongereye, ubu ngubu urafungwa saa 12, bishimangira indi ngingo y'umutekano ko iyo ahantu nta mutekano hari amasaha yo gukora aragabanuka. Ubwo rero hamwe no gushyira ibintu ku murongo no kuzana umutekano, byanze bikunze nari mbyiteze ko bigomba guhinduka aho ngaho umutekano ukagaruka, hamwe nuko M23 yafashe binasa n'ibyo yakoze Bunagana. Abantu barabizi Bunagana na Rucuru umutekano urahari ukurikije uko mbere byabaga bimeze. Twavuga ko urujya n'uruza ari umusaruro w'umutekano wazanywe na M23. Yego rwose. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza, Karinijabo, mukurikije impinduka zimaze kuba mu gihe gito, mubona byaba byiza M23 ikomeje kuyobora uyu mujyi wa Goma? Biragoye kubera ko ntabwo ndi umunyekongo. Abanyekongo nibo bavuga byaba byiza cyangwa byaba bibi, ariko nkurikije cyane cyane mvuze nko ku ruhande rw'u Rwanda, nibo Abanyarwanda bajyaga muri Kongo bakubwira ko bageraga ku mupolisi akabaka ka kitu kidogo, bagera kuri douane, abari kuri douane bakabaka bagera, ariko ubu ngubu bakabatanga ubuhamya ko ari ukugenda ugakora ibikorwa byawe, nta kwikanga ko umuntu ashobora kukwaka ruswa, nta kwikanga ko inzego z'umutekano zishobora kuguhohotera, nta kwikanga ko umukongomani yagohotera ko M23 yamaze kuhagarura ituze. Ku ruhande rw'u Rwanda ngewe mvuze byaba byiza ari ikomeje kuhakontorora, ariko ku ruhande rwa Kongo ntekereza ko ubutegetsi kwishimira icyo gisubizo cyanjye, ubwo bwaba bwifuza ko ari abanyekongo bahakontorora nyine hagasubira mu maboko ya guverinoma yemewe n'amategeko. Ubu turabona M23 iri kugenzura umujyi wa Goma,
ibintu bimeze neza, abantu barabona ko bishimye, abakongomani baravuga ko ituze rihari n'umutekano n'ubuhahirane ku mpande zombi, imipaka yombi, abantu barishimye bakagaragaza ko bikomeje gutya byaba ari byiza cyane kurushaho. Mubona bizagenda gute Kongo niyisubiza Goma? Mbona bidashoboka kwisubiza Goma, kuko kwisubiza Goma urebye imbaraga zakoreshejwe kugira ngo ntifatwe, ubona ko izakoreshwa kugira ngo ubutegetsi bwa Kongo bwisubiza Goma zaba zirenze ziriya zakoreshwe kugira ngo ifatwe. Kandi izo mbaraga ntabwo mbona ahantu zava. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko ntacyo Kongo itakoze mu miryango yombi irimo East African Community na umuryango wa SADC ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko bose bakayibera ibamba. SADC yabohereje ingabo n'ibyo bararwana ariko birananirana. Edayeri ngene hano bwo nkunda kuba ko ari SADC yohereje ingabo kubera ko Malawi n'igihugu cya Tanzania ndetse na South Africa ni ibihugu gusa ubona ku ruhande rumwe, ukuyemo wenda Malawi, ni ibihugu ubona ko bitumvaga u Rwanda kubera ko ari rwo rushinjwa kuba inyuma ya M23. South Africa n'igihugu cya Tanzania bitewe na Kikwete, ubona ko ari ibihugu bitumvaga u Rwanda. Lazarus Chakwera wa Malawi we wabonye ko yahise abwira ingabo ze kuva muri Kongo rugikubita, mu gihe uriya perezida wa South Africa Ramaphosa bavuga ngo hari ibyo asaba kugira ngo SADC ive hariya, ariko urebye ubona atari SADC ko mu 2016 koze ibihugu bitatu gusa, kimwe cya kangahe cya gatanu cy'ibihugu bigize, ubona ko ari ibintu SADC nayo yari yasuzuguye, ahubwo abagiyeyo bakajyayo kubera inyungu zabo bwite. Malawi ntaramenya impamvu zayo kuko Lazarus Chakwera ni mushya, ntabwo ari umuntu wivuruguse muri ibi bibazo byose bya Kongo, ariko nka Ramaphosa birazwi ibirombe bye biri hariya n'impamvu yabyo, ngira ngo wakurikiye inteko ishinga amategeko Afurika y'Epfo igaragaza ko yagiye kwicira abana ba South Africa hariya ari ku nyungu ze bwite. Hanyuma wajya muri Tanzania ugasanga Kikwete kubera ko agifite ijambo rikomeye mu butegetsi bwa Suluhu Hassan, ukabona nawe ari izindi nyungu, ndetse abantu barabyibuka ko Kikwete ari umwe mu bantu bakunze kuvuga ko u Rwanda rukwiye kwicara kuganira na FDLR. So ntekereza rero ko urebye n'imbaraga z'ibisirikare bya Afurika turetse kubeshyanya, muri Afurika nta bisirikare bigihara, abantu ntibagakange ntibakabeshya abandi. Nka Tanzania nta mutwe n'umwe ifite uyirwanya. Abasirikare ba Tanzania uretse nko kugenda ku munsi wa independence kwigaragaza bakora defile, aba South Africa bo n'uruganda rwakoraga intwaro bararufunze, aba Malawi bo sinzi niba banabaho. Ureba ibisirikare byo muri Afurika ukabibura pe, uretse wenda nka RDF kuva muri 90 itarava mu ngamba itaramanura intwaro, kuko urabyibuka ko muri 90 mu rugamba rwo kubora igihugu, 94 guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, 96 intambara ya mbere ya Kongo, 2003 nibwo intambara ya kabiri ya Kongo yarangiye, bahita bajya kubungabunga amahoro muri Haiti, bava muri Haiti bajya muri Khartoum, bava Khartoum bajya Centrafrica, bava Centrafrica bajya Cabo Delgado, bava Cabo Delgado bajya like, urabona ko RDF ariyo gisirikare gisigaye muri Afurika. Niba bavuga rero ko ari ifasha M23, niba koko ari byo, nabo ntabwo bakabaye baza kubera ko bazi ko nta gisirikare basigaranye. Ntabwo ntekereza ko M23 rero niba koko nk'ibyo bavuga n'amaraporo y'umuryango w'abibumbye ariyo koko iba ifasha M23, abo bantu barabizi ko ntaho baba bajya. Nabonye na Mahamat Deby wa Chad nawe avuga ngo azohereza ingabo, ariko n'abajihadiste ntabwo arashobora kurwana nabo. Ni ibintu biraha, ibintu byo muri Afurika ubona bijagaraye. Karinjabo, mwakurikiranye ibiganiro n'imyanzuro ku biganiro byo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biherutse kubera muri Tanzania. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isabwa kuganira na M23, ntabwo iki gihugu kigeze kibikozwa, kandi uyu mutwe nabwo ugeze kure ufata ibindi bice birimo n'umujyi wa Bukavu. Mubona amaherezo ari ayahe mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakomeza kwinangira? Turavuga byo kwinangira kuganira na M23. Njye mbona amaherezo hazavuka igihugu cyitwa Kivu kikigenga, gikombina Kivu y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri kandi ntekereza ko M23 izafata harane kagira igihugu ikahasekiriza. Yamara kuhasekiriza
abarwandofone bahohoterwa n'izo za FDLR, abaturage bo muri Kivu ya ruguru, abaturage b'Imurenge muri Kivu y'Amajyepfo babaga bafite ibibazo bagahumeka nk'uko batangiye guhumeka kuka. Naho kuvuga ngo ntibazaganira, Tshisekedi ntataganira nabo n'ubundi ntabwo bizababuza kwagira igihugu cyigenga. Ntekereza ko ari n'umugambi nawe yakabaye azi wo kugira harana igihugu cyigenga, hanyuma ahubwo hakazahita hanuririraho ibindi bihugu byigenga nka za Katanga, za Lubumbashi, bazahita havukira n'ibintu za Kisangani, bazigumura ku buryo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuzahinduka ibihugu bitanu, akaba bandi bavuga balkanization yayo. Kubera ko kwanga kuganira na Kongo na M23 uyita umutwe w'iterabwoba, yabonye ko atari igisubizo. Inzira zose yitabaje zaba za gisirikare yabonye ko zananiranye. Nakomeza kwinangira bizaba byahindi byo kwinangira, ariko n'ubundi ntacyo wakora ku byo winangiraho. Murabona M23 hari gahunda ifite yo guhagarika imirwano no kwigarurira uduce? Ntayo izahagarika ari uko imaze kubohora Kivu y'Amajyepfo. Birivuga ngo tuje kubohora abaturage muri Kivu y'Amajyepfo, nuko nyine biri muri plan yayo kuhafata. Izahafata naho nubwo ivuga ngo ntabwo ifata, ariko biragaragara aho yagiye iva hose kugera aho igeze ubu ngubu. Ibyita kubohora abaturage, kandi koko iyo ubonye aho igeze biragaragara ko abaturage bongera bagahumeka. Nibyo rwose ntekereza ko M23 rwose izafata Kivu y'Amajyepfo. None wenda dusoza mwakurikiranye cyane intambara ya Kongo kuva mu naho bigeze ubaho M23 imaze gufatira Goma n'utundi duce ikomeje gufata n'igitutu cy'amahanga kuri uyu mutwe, n'igitutu cy'amahanga ku karere mu kugira ngo umutekano uboneke. Mubaye nk'abajya inama, niki cyarangiza intambara? Hari ikintu njya ntekereza, kubera ko Kongo ikunda gushyira mu majwi u Rwanda. Perezida Tshisekedi akavuga ngo azashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, we na mugenzi we Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi bintu byo muri Kongo bizurungutanya imyaka 30 inarenga pe. Hari igihe njya ntekereza ko icyahagarika intambara ku Rwanda na Kongo barwana, kuko n'ubundi uribuka muri primaire abantu bakiri batoya iyo wageranaga ibibazo n'undi barabahaga ikibuga mukigaragaza, yagukubita ukavuga wajya umubona nyuzeho ukavuga tudere wa mugabo wankubise. Ngiye rero ntekereza ko mu gihe u Rwanda na Kongo bitararwana mu buryo bweruye, intambara yeruye cyane cyane Tshisekedi agatera u Rwanda nkuko ahora bivuga, bino bintu bya Kongo bizahora bizurungutana, bihore bizurungutana. Nicyo cyarangiza aya makimbirane n'aka kajagari gahora mu karere hagati y'u Rwanda na Kongo. Hanyuma icya kabiri ntekereza nuko M23 namuko imaze kwigarurira hariya, niba koko nkuko Tshisekedi bivuga ifashwa n'u Rwanda, bizaba bivuze ko nibura amakimbirane hariya abonye umurongo, abarwandofone bagiye kuba wenda bakorana n'abanyarwanda bagenzi babo nkuko bita, hanyuma nyine bigafata undi murongo. Bitari ibyo rero hazahura urwo ruzurungutane rw'intambara. Ibiganiro ntibishoboka hatabayeho kurwana. Ushaka amahoro ategura intambara. Alexander the Great nawe yarwanye yirirwa arwana, tegereje ko azabona amahoro yarinze apfa nyina kirwana. Ushaka amahoro ategura intambara. Nawe ubundi by'ibiganiro byo wabonye nejo ubundi Perezida Tshisekedi ko atitabira inama y'i Dar es Salaam, aho yakunze kuvuga ko azongera guhura na Perezida Kagame mu ijuru. Ntabwo ntekereza ko ibintu by'ibiganiro muri iyi minsi bikigezweho. Ubona na Trump arimo aravuga ngo akeneye Greenland, akeneye Gaza, akeneye Canada, ukabona Taiwan n'Ubushinwa, ukareba Putin na za Donbass na za Crimea. Urabona ko ari umwuka wo kwigarurira ibintu. Ntekereza ko nibi byitwa UN bigiye kuvaho, kuko UN byashinzwe mu gihe cya Pax Americana, aho abantu bavuga ngo kubaha ubusugire bw'ibihugu, ngo kubiha agaciro, ngo kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ubona ko byavuye mu nzira ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu bagiye kujya barwana urushije indi mbaraga agira ibyo atwariwe. Reka tugushyire mu mwanya wa Kongo. Uri Kongo wakora iki mu biri kuba muri aka kanya cyakugeza ku mahoro n'ituze ry'abene gihugu bawe? Nayamanika. Impamvu nayamanika nuko imbaraga zose Kongo yitabaje zayibereye ubuso uhereye kuri FRDC yo ntekereza ko n'igisirikare kitabaho, abanyekongo bambabare so gupfobya igisirikare cyabo, ariko iyo witabaje abacancuro, ukitabaza FDLR, ukitabaza Abarundi, ukitabaza SADC, byose bikanga, biba bigaragara ko igishoboka ari ukuyamanika ukemera inzira y'ibiganiro ukayiyoboka gusa.
nayamanika rero kubera ko inzira zose nanyuzemo mbona zanze. Buriya nutemera urukwavu wa mugani yemera ko ruzi kwiruka kandi runaryoha. Mwakoze cyane. Turagushimiye cyane kandi nijabo kuba duhaye umwanya wawe kandi twizere ko n'undi munsi tuzagutumira ubusesenguzi bwawe n'ibitekerezo byawe bizaba ari ingirakamaro. Namwe bakunzi badeze umutivi mwamudukurikiye mu bice bitandukanye, nadusoresha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, inkuru ndende yagarukaga ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibitekerezo n'umuti bishobora kugeza ku ituze ryo muri aka karere. Nitwa Rirasi Niyibizi, mukomeze mukande subscribe.